Emma Rotman het hierdie getweet, hy sê, "The data was so bad, the room went silent. I watched this video clip of a Christian-Muslim debate, and the single most jaw-dropping moment wasn't an argument. It was statistics. Nobody shouted, nobody stormed off, nobody even had a comeback. Because when the Christian speaker put the numbers on the screen, the whole place froze. First cousin marriages, rates in Muslim majority countries are off the charts, and the cognitive outcomes track right with it. There aren't options, there aren't opinions, there aren't insults, there are the published consanguinity rates paired with average national IQs. Manne, julle moet baie mooi oplet na hierdie. Dit is scary hierdie hoor. Dis nou neefs en niggies hoor, first cousins. Pakistan, 65% first cousin marriages gebeur daar. IQ 81. Nou moet julle verstaan. 'n IQ van onder 85 word deur die westerse wêreld en die geleerdes en so almal gesien as alreeds mentally retarded. 85. Praat hier van 'n IQ van 81. Saudi-Arabië, 58% van daai marriages, IQ 76. UAE, 54%, IQ 82. Iran, 40%, IQ 80. Jemen, 45%, IQ 63. Qatar, 30%, IQ 81. Oman, 36%, IQ 79. Syrië, 39%, IQ 74. Turkye, 25%, IQ 87%. Jordan, 32%, IQ 80. Egypt, 32%, IQ 76. Morocco, 26%, 67. 67. Mauritania, 43%, IQ 60. Sudan, 30%, IQ 79. Afghanistan, 46%, IQ 82. Algeria, 39%, IQ 76. And here's the part that makes it even more staggering. The first cousin marriage rates are not discouraged in many Muslim countries. They are normalized. In some places, it's considered preferred. In others, it's pushed as a way to keep wealth in the family. But the biological cost is massive, generational and measurable. By contrast, Christian majority countries in the West have rates under 1%, and their societies are modern, innovative, and stable. There's no mystery here, no conspiracy, just biology and math. When you normalize inbreeding, you get generations of damage. When you discourage it, you get functional civilizations. It's not hate, it's not a phobia, it's the cold reality of what cousin marriage norms do to nations over centuries. Nou goed, cousin marriages. Nou vra ek vir julle. Nou vra ek net die vraag. Wat gebeur as boeties en sissies deel? Wat dink jy gebeur dan? Daai is neefs en niggies. Kyk wat is die uitkoms. Wat dink jy gebeur as boeties en sissies deel? Maar hierdie Adamiete wil vir jou fucking vertel. Dis wat daar gebeur het tot toe Moerengon, ek weet nie waar het toe hulle het afgestel. Die tyd toe afgestel het, wie die fucking het afgestel, want teen daai tyd moes hulle so fucking dom soos klippe gewees het, en dan moes hulle IQ al onder 40 gewees, onder 30 gewees het. Was hulle basically amebas. Jy sien, dis wat ek altyd sê. Bly by die basics en bly fundamental, voordat jy op loop gaan met 'n donderse storie.
My heerlikheid. Daar sien julle duidelik. En hierdie Adamiete verduidelik vir jou, boeties en sissies het getrou en kleintjies gemaak. Tot waar, wat 'n tyd, toe word dit afgeskaf. Nou vra ek myself die vraag af. Hierdie ouens wat jou, want gooi met die ding nie, maar dis afgeskaf op 'n slag. Dan vra ek myself die vraag af. Ons Skepper, wat al hierdie dinge weet, hoe die fok is dit moontlik dat hy nou so 'n intelery ding bou? Hy weet hoe gevaarlik dit is. Wat is jou antwoord? Genesis 1 vers 26 tot 28. Daar lê die waarheid. Daar lê die waarheid. Nie die kakstorie wat hierdie Adamiete vir jou probeer verduidelik nie. In elk geval. Nou is daar weer natuurlik 'n klomp ouens wat die hop hulle bliksem en is vir my. Dit maak nie saak nie.